Bienvenue dans un voyage au cœur du Mvet, un art ancestral fascinant, à la croisée des mondes visibles et invisibles, où la musique devient un pont vers l'inconnu. Pratiqué par les peuples Ekang d'Afrique centrale, le Mvet ne se contente pas de raconter des épopées. C'est une véritable initiation, une épreuve mystique réservée à ceux qui osent s'aventurer dans les profondeurs de l'âme humaine et des forces surnaturelles. Dans cette vidéo, nous allons vous plonger dans l'univers du Mvet épique, une tradition où chaque conteur, plus qu'un simple artiste, devient un médium entre le réel et l'imaginaire. L'initiation au Mvet, véritable rite de passage, transforme le poète en un être capable de capter et de retransmettre des récits épiques imprégnés d'émotion, de sagesse et de spiritualité. Pour maîtriser cet art, il ne suffit pas de connaître la musique. Il faut développer un lien profond avec l'invisible, accéder à des savoirs ésotériques et à une forme de magie ancestrale. Cette immersion dans le Mvet vous révélera comment, à travers chants, récits et mythes, les initiés convoquent des mondes cachés et offrent des messages universels, touchant à l'âme collective. Si vous êtes curieux des arts traditionnels, de la poésie mystique ou des rites initiatiques, préparez-vous à découvrir une pratique où chaque mélodie porte une dimension sacrée, chaque parole une vision. Embarquez avec nous pour une expérience unique, où l'art se fait initiation, et l'initiation, une porte vers l'infini. Le genre de Mvet qui exige qu'on subisse l'initiation est assurément le Mvet épique. Non que les autres genres, le Mvet légendaire par exemple, soient purement profanes, il faut bien posséder un fétiche pour jouer Lolas ou le Mbonezima. Le fétiche sera l'élément qui servira de trait d'union entre l'artiste et son génie, c'est-à-dire qui insufflera l'inspiration à l'artiste ou tout au moins amplifiera sa réputation. Nous avons vu que le Mvet épique a une musique singulière, parfaitement élaborée, ces contes ne proviennent pas du commun. Ils résultent d'un contact établi entre un réel impalpable et l'esprit du conteur. Ce qui exige de celui-ci d'être dans la chose, de communier avec elle. Cela se traduit même par la psychologie situationnelle du poète. Le conteur de Mvet ne relate pas une scène ou un événement donné. Il traduit son émotion. Il rend effectivement ce qu'il vit, et sa vision du monde, communique ses sentiments. Cet art exige donc de lui des connaissances et une aptitude particulière. D'où le long apprentissage du Mvet. Mais aucun apprentissage, si rationnel soit-il, ne saurait développer un homme dans toutes les directions. Au contraire, l'apprentissage procède par l'élimination de certaines facultés à l'avantage des autres. À cause de l'exigence de l'unicité des aptitudes diverses, le conteur de Mvet doit subir un traitement magique, l'initiation, c'est-à-dire un enseignement ésotérique. C'est donc en principe tous les joueurs du Mvet épique qui subissent un apprentissage de ce genre. Il faut cependant distinguer deux tendances dans cette école. 1. La tendance esthétique, le musicien de cette école a une orientation particulière. Il doit être talentueux, habile, ingénieux. Son initiation portera sur le développement de la faculté esthétique, de la mémoire car, il devra dire son récit d'un bout à l'autre. Ce n'est donc pas un connaisseur de Mvet, mais un joueur. Son souci est l'éloquence, la dextérité, la mimique. C'est donc un Mbomvet, que les Ekang distinguent de Nzomvet, diseur de Mvet. Dans une société où la musique n'est pas une activité rentable, où il n'y a pas de musiciens professionnels et où presque tout le monde est musicien, celui qui veut briller dans la musique est condamné à un effort particulier. Faudrait-il travailler du matin jusqu'au soir? Les autres activités empêchent cela. Encore faut-il que l'artiste sache apprécier le goût du public pour pouvoir orienter son travail. Compte tenu de toutes ces exigences, et, la foi ou don, les conteurs se trouvent être obligés d'avoir recours à un fétiche. Fétiche assez puissant pour annihiler les efforts de ses concurrents. 2. La tendance savante, le chanteur est un poète mystique. Il communique avec l'au-delà. C'est de là qu'il tire sa science. L'initiation lui est aussi indispensable pour pratiquer son art que le baptême l'est à l'âme pour sa survie. Le rapport qui s'établit entre les deux catégories de joueurs est que l'un dépend de l'autre. Le premier n'est que la réplique du second et en conséquence ce dernier lui doit son existence.
L'initiation dont nous allons parler concerne donc le musicien savant. Quelles sont les qualités requises pour subir l'initiation? Nous ne le savons pas. Seul l'initiateur sait distinguer qui peut faire le même chemin que lui de celui qui ne le peut pas. Un chanteur de mvet initié sait que telle personne, placée devant lui ou de passage est capable de dire le mvet. En dépit de cette exigence du don, on sait que la possibilité de chanter le mvet échoit aux personnes des deux sexes. Certaines femmes chantant le mvet ont été de grande renommée, c'est le cas d'Okot Essila, de la Guinée équatoriale et de Assomongono Ella du Cameroun. L'aptitude à dire le mvet ne repose pas sur la division sexuelle du travail, mais plutôt sur les qualités mentales, sur les aptitudes paranormales. Les qualités de cœur sont aussi indispensables aux musiciens. Il doit être un homme intègre, auguste. Ces dernières ne sont peut-être pas préalables. Car le néophyte doit les acquérir au cours de son initiation. L'initiation qui n'est pas l'apprentissage de l'instrument, car personne ne songerait à se faire initier pour cela, se fait en 3 étapes, correspondant à 3 degrés. Il est un long cheminement sur le chemin de la connaissance, de la sagesse. Qu'est-ce que l'initiation en général? C'est un repli de l'individu sur lui-même, qui consiste à développer les forces surnaturelles qui sont endormies en lui. Lorsque les Kang dit « Akut-nkuk » frapper la poitrine, c'est mettre les forces cachées en action. Akut-nkuk veut simplement dire Akuinyambo, sortir en astral. Cela amène à parler de Mbo. Mbo chez les Kang est une assemblée invisible des initiés. Ils s'y réunissent pour débattre des grands problèmes. Ce langage est tellement métaphorique, tellement énigmatique que le profane n'y comprend rien. Disons que Mbo correspond à ce que les occultistes occidentaux appellent sortie en astral. L'initiation étant ainsi expliquée, nous pouvons décrire son processus. Il faut dire que la clôture de la cérémonie d'initiation peut réunir plusieurs néophytes autour de l'initiateur. Akue Obian nous décrit ici sa cérémonie d'initiation. Bimbele mami jena mbami kume so manga tuna bi kwabasan. Bimbele mamun koli nyama leno bongo mazoka ndeme yena. Mi be mo kwa jile be to man kala so wonada. Bimbele mamun kola mbam. E mama be bodi ndo yamba mbayela. Mbo la kara mabara asamba. E boro tuna be kwabasan korvo no manyan. Kama kwa na e mami bonzo manga mba. E mama be bodi ndo yamba mbayela mita. E mama mvoga mvoga kara na mongwa muta. Mvoga ki mvoga ki maba. Kama kwa ye mama bindo jamelon. E mama samu solanki abonda zo mane jamuku. Mabuda na no mangani kainda mbolobya. Wa mane tarobya za woga na mambala mozo montoyena. Kwari za ngwa mane kai komanda matareba.
Kama kana kuruna ta danduye nduya nya lora mo sobu baba nyamala ngwan mana mo domo kuruna mbole na mi sora nyalo mbobu kama jama na ngwan ne bi tebi kan be yede ku nyamora ko be yimu nkale gwetom asebe bale mo buaba to me bale mo bungare ganko e mo so ndanga baba dama yakawo wono yo bale mangami zadam Anamata nama basoma ndama yangu na kwasa mutula bana ndali zoko mono biondo mangati na mazuyo wane karaba yame ya yamtam apanga ne bindanga zuko ko benga za maliga mabalangwa na mapanga jami sabi tien lama ngomo ko ra ko oza suwani ko motomo ko ye mo vona bango byanga soma bomusi maza kulibi yabenu Mojomo kule ya vana mwa yezono zamalo byanga suma lona za kwa na mwa yezono kono bulundo opwezi mangana sumo mwa yen kono za toria Mabona na mojomo ntoye na kwali zonga mani ba ya mjiri sarizo anani amangwa mkola yo za ya na barizo mambarizo mafaja ni sawa wumba Mabuda na no mangano para yo mangami ya E mama be bodi ndo bam bam bayala E mama tuna be kwa samba Mabetera no ubayu Mababera kole mejeni kwa le ndo e kwa bali sa tu ya kwa Mayando e kwa bara me bia Yo e kwa da bikke ma bo bia Nama babara balo me jabonga mayena ngomba buto wani satu manango boya manama koma kwa binguru ango ba me janga ngomba muto nya domina afeke ma bajanga ana manga bada loro bote jamanga bada yana sumo ya sumunka mara sumo ya wani sabe yung pale mo ko ni so bi ne mo duwa mana sumo ya kama kana ma koma buya na ngara mana maba sumo ya nya domina afeke ma bajanga never better put a vomit. You are a better than you call it. Qual more you tell them, Quaya, come and sorrow the little woman. Marica, who again, my brother, value. Quaya, coming now, but so of a young man of fun. Who are going down? Don't better fall long, or you will have. Young to with a son and one eating. What am I getting? Say down, Thomas. When it can go, I don't really tell me here. But I say, vomit young one. Ya domina atike mabada na bere makobana buwa kuma je nan wani maran kare ko kina yeni down doba mon ko ja ya ngwa mike mabere suwa na ba e down do yo na majele bi on ba down doba na domina atike majele bi on manda mamana ni ngwa ko ma ja ngwa ma ya ma lo ja ma je wo o ye na fu mu maroka anari ngwa abo ya Nama bere koraba, so no fubu yana, maroka, manofu, gara me yama manan, Bakuma Jumbo Kulumu, Kama go na fubu ya gomina, or some man of Jomo value, and now better my corner, who are come at your value, Sama better balo, or Jibula, or Tono Bongonia, or Kayomo Police, no Mabera Daba, Mabera Yomo Police, Mono Police, Gara me value. You know, Mama, very many young father to Lassie. Tell you what, General, government, man, and you will get man from a bubble. As a babana, no more economy song, I better economy. You are charging now, or for this, never come at your own value. You know, whatever, what am I getting about this? I buy now. She down tower, my better down from my energy down tower, my husband, double domer now, or better double value. When the money stand on, she no cocoa. I'm gonna be a bottom and now, happy a baby down a day.
mani yang kang mabara kurba mukube ba bia yang mana bi ba za me bia o yang bi ba ya jo mana sama go bia o yang ni bi ba ya jo mana guwa ko ma ji bia o yang jama ba long o ta ma je wo yang o ta ma ye mo ba le ya la ba na a go mo yu ma lo su ma no papa ma ye jimbara ba go mo yu ma lo su mbara te ra wula ni ku ni ma ba ba ko do ko ma te mo ba ya long ba ba je wo yang me be ye ni so nge ma lo ja ya ma be me la ba kala me ni so nge ba me bia o ba lu so nge nga jo mana asi ke ma be bia o ne ma ba 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 long yo nga jama be ra je la bo bo ma te yo nga jama be ra je no tu mo ani go la ni ko me jama ma ni sa wa nga je ni ba me ni ko ba me bia o ba lu e ko me ya jo mana asi ke ma be bia o ba lu ni ne kama ba long o je wo nga ibe de ma ne ya da ma pa ko la si ma be ra ko do bo ma te e de ma ba be ra je ni so lo wa na ngo me ni so lo wo je le ye man jama bia so lo wo ni nga jo mana asi ke ma je la nen jama bia ni ne ba long ko be ra je wo nga ku wa jama jama bia yo to be ra je ni mo ba le ya la fa na be ba bia ya ma na be ba va mo wa mi ku be ba ya to mana asi ke ma ko wa mi ku ram ba ni no pa ra ba o ke ye ni du mo shi kama para na mo zo ma ya be yo me ni du mo shi ya na mo mo na ka asi ke ma ya ma be bia o ba lu ya ma ba be ra ko ro bo ma te ma ba ya ngo ya ma cha ma be ra ke wo ngam me na ma ke ma ji mo pa ya mi sa di su dinda atu ma ko ma ju ba lu go ma pa ya mi sa di tien ko ma ji di na bo ro ma ba ma ka ma ko be bia o ba lu go ma pa ya mi sa di su dinda za ya ma be bia ngo mi ku ro ya ba ya ma ba be ra ko ro bo ma te ya ma cha be ni jenga me ngo ma ni jingi kama kwa na yengi ya mara jen kama kwa na mfama be na na ba hani wala ba no ko su ma ta ma ngo na jingi ai ku wa ya ma no wa ya na ma bongo ni ku jenga me ngo ya do me na ma me ni ngo ma ju wa be ya ngo me ku ngu wa ko ma je ma nda ma na mu kini be mbe jindo a to ma ni ya ba ya da be re so na be mbe ji maramba va me ya ba lu mba ya do me na si je ma va ya ngo ma kuwa ko ma je bia ngwana mana chama ba long o je bongan o bule na mbutle ene ma ba bere sigi bo mate yo ate ba bere ya ba do ma ne ma mana da si ma lo ro me lam ke ma ba bere ki bo mate mo si no fat abe si ngana su ha kwe ni gwa da to ni du man ngwana ko ye ki anu wa ila za ga mi to mo bia a to ma ngwa mi te o na me nya mo ne ne nya du ro mbia mo me ne du ba do na ko ma ne nya ngwa bia ma mbia ma ma ne ni ene du nya ba do me na baba ba to ya ke a ke uli wa jira na baro ma ba ke ma ba ra ko ni to ha ba zo ma na ba ra ko ro si aya le ya ba amana kuli bi long ya to be janga aba bi long abere ke bo ngam amana ya ma na ma be te a tele mu si yo na ma ba ra ma na be abi ni ya nam tu ya ba ra mo ba ra ka ni mo zo na ba mo wa ku bo ma ba ra ma fa ya mi sa bi sirinda wa ni bu na be kele bo ko ni ki ka wa ka tai abon wore no bo man fa abara ba do mana ya ma na musum ni na kai maria ni ne duma da de duma mba jumba e ji da ji nku wa nku bi ji bi ji kama kwa na abere nyu bi on ba yu ali kama kwa ba na ba ta ba bo mate na ba do mana wa mo ju go bere amana fula na ngi ya na mala akiri man ba on du wa bere so du bere azuma o du wa ni ne bere ka verso wa ka zo ba yu wa lu kama kwa na na bere nyon long long abere nyon loto anyon lo vertio abere nyon ngwa ku anyon ye ngwa nyon ti ba le la ba na ji mo ko abere ma wu ngwa nyon ba bu ni ma dona akabere nyon me ji me yaso abere ma shi anu ni na nta da ma da bonu wa ku wa ko ba ngwa na ma fa ya mi sanga de tien na mo nta mo bu ne ete ma bu ne ba na ma bo ngo ku ma na ma ngwa ntam nda ba ngo ku ri ya ma bian ku li ga ma na mo ko so nda de pas aso ma ri ju ni ma na te la ba ba ni du ma na mi ne ya me ya sa bian ko da ma man dang amba ke se le ke ya ma bo ko ta ma ka ya ya ben dai ba ba ta yo ya ba ra ka ba se ne ko ma fa ga ya mi sanga de tien bi bo aku lo na ma ni ga ba lu me na lo fa na ma da ba ra bo sa ngan so awu na mo bu na ko ni mo bu ne ya yo ku ko mo bu na ngang 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 na mo bu ne ya man da ga ma bian ku sin nan o ne da ma ni ba ma ma mo ren da me yo la o lo ka bo ma na da ku bo di wo wa lu ko fa mi ku ji mo ta ngo ma da wa ye bo da
Canada, come on, come on, a free Bellamy Tonella, Sammy Bellamy Tomini, I don't know Bellamy Tonzamba, Tunya Bellamoson, Carababa Bellamussi, Gamayam Bamak, from a bullet, come a much over on the Comingo, is a better proven, a woman now, no Kelekumata Yamanga, Tarungo, Sevadafun, Bikini Yamanga, one of Yangasun, and in name, I'm what any Gumamori Noonday, Kansan, and his son is all Minjum, Kobayano, Tuna de Colasamba, a Wimbledon of Yamelon, in Milame Tundan, Kamayamavana, Gamayamamba, Kabamabula, and Gamagan of your own value. Itu the man and meaning one of Tarobian, so young, and in young Magis and Uncle Malone Kuna. I'm a comfort. You do the man and meaning one of Tarobian, but man, very man of Tarobian, and Nitan, and in Yabapala. If the man come, I give her now, very little maybe come. A little bit cool, a little Kumalo, Punalo, before one summer, very little told Yaka, very very become woman now, come. Melamo Vonovia, Mr. Vonobo, come up and Yana Kazo, who quite sees Rungalo, come up on no question on Ganasu, who con Bulundo, who some little Yasu, and Bamangamo Bama, Yan de Aquanista, Equinate Way, and Calabere Yamusi, come up Vana, Velikaraman Corovon, Britureva, Munga, Bodia, Mananini, Macamadan, and what an idea among Wami Kurambat, Dialing Mamma one, come up Vana, a Yabian, the Crazy, Pongatamaka, Yavan, Little Lucy, Como Coronarium, Digiman, meaning one of Tarobiana Yabo Party, our full of bomb, Mabuni Emberi, Diali, about Crebo, come up Crebo, Yali Abalam and Damaman, one of your Tomoya, did I get my dumb on a woman brand, Anini, Lumamela Mantada. Now, Kobe, you know, my one for a young man, I come here. For the John, hey, Gianamakawa, I'm a one for a young come here. Oh, yeah. See, hello, oh, for the boy. No go over I say, what about I don't know better yet. On time, I'm on a day. Manaki, I'm on a young, I'm on a Tarovono, I'm on a day. Oh, I'm in my brother. And I'm a come among a down woman, then no one know I'm on there. Ah, a woman, I am a guy, never will I don't borrow Tamalon. I put up a ball, now I don't borrow Wellington. You walk with Billa, yet I'm on that. Yes, sir, now. I saw, but I'm on a one about so in love. I'm a one for a Gaza, young and body, young Messina, full of a boy. I see what they ever play. Probably you know, and I've been dying, young farmer. Come on, tell me about no Corissima fire, and it's a woman. My better man, I want to do something, come on, so I'm a gamma. Come on, come on, for that, they're all booking. And so maybe you give me down, young. Give me down behind I'm more than one booking. Then the killer one man and carry come. I'm gonna go say your booking. And I don't want to find now. So what are you about to one, but I tell your booking. Booking with Tasso, other than give me down behind. Come and sit down and give me down behind I'm more than one booking. Young woman, someone going to Kuba would have fun. Kuba would have fun on my fun. Never could have Carazam and Gamamba. Would do an again for Eka and Namongom. They can have Kuba Samba would have fun on my fun. Was the Russian, come on, summer, was to an assault. Have a man give me down young. Man give me down young. That I was to an woman, but it did not Bavana. It's sort of being one at Tamaka. Come on to Vana, better than one man, but someone Coronel. I'm going booking. Have a man give me down young. Let a better song one man. Come on to an abiding long. I better keep on young. I'm a woman. I saw the young call. I was on my
na nya ba nya mbana kama zo na bere ki on gwan mana ba zo man kare ko asoma abere kro fumbi mano kas yondo mon ko kama zo na afumbi ya bere na gwan mana ma zo man koron nan akari ba be ya mani yankan ba be ya ya bere ba zo mana na vomete aka jenge min don mani jenge min don ya bere ba zo mana jiva aku ko ba kabasam mani sambi ya lozo abere ko so voro mani sanji kama zo na bere nya gwan mana ba ke zon do ba manu ko je yang kwa mike anaba bere nya ma zo man tan di mo ko na din dan dan ba so ba kala na ngono anaba kala na kala na ban tan yo kueba anaba bere nya gwan na vomete kama zo na ke zon do ba manu ko je yang kwa mike zon da nya bere nya ngono aka so amongo mani ge be kon so ngo ya bere nya gwan mana kari ko mo vomete ya so aka je tan to mani sandon yang ma mi ta mi kama zo na je tan ya ngo mo zo man tan di mo ko na din dan dan nya bere down what it here aka e kwa bi koro ma ya buwa ya mamba kama zo na to mo ta tu ge sana kama sono bia kama zo na belen ana bere no mo ba le na kwa bi koro e kwa ya bere no ngoro aso aka e du kama zo na itu manu wana ko ye anunga kama zo na ila zo ni tomo bia hata ba lo lo le mo zo va na tana ani duwa kala na mo zo mo ba lu akwa bangwala ya eba idanga simo na va na ne ya kama tana mama na sira na ngolo adizi e kon asira mo bo mo dando mi kumembe angwale ni ngama kana awukiri makaba kon tali aba alomba nu alwa eba nanga baba na tali sima ngala su nanga beda wu ye ba sana be atu na bomete kama to va na binedu bezo no fabi abi ngamo mama mo ngaba so nkari komo yo ye wu o kaba kon ka vali angwana to ngere ya saiba na duo ya beda kaba va na ulama bo bombara basa ana ba le ngwale le bondo ba fana mwana ko ja ya ko abi solo boro ndo atawo kama sele va na tana beda le bombara mbo ana yola ba ni solo mango mwana pa ya so so ni solo atawo kama zo na ana ba nga so mo foro mwana ba atawo kama zo na ko ngo fona so abara atawo ana ba nga atobia mo ye bi ka ya bi ko ambalo so ba ba atawo ana ba no di to antowa bera atawo ba ni du nya bera ka ba na ari tuwa mo wa yo no mis kale wa jama be lo ana afu ye lo ya to be zanga mara mo da nam to lo ngade ya ba ete ko ba jen kama zo na ni ba mara to ba mo e du ya to amba abara ka yo la ni so no manga so na ba na ba mamba kama zo na abara va ambe bi so ati ya kama ndo ba fana mara kurun va lu amba kama zo ni du anga amba ba ndo ba fana na tu aba aka so mo foro asuma ba na bo na tu ana ava amba ba so mo foro aka wo fona so ma dara mana ko na ava amba bo fona so aka ga tu anto ba lu la va no fona ba ma na bo na ava amba bo fona ba ati ya ka ko ya ana ba wa ye ka ya ko amba ro ne mga ji mo so mo ba lu tu e danga so ma va na a ka fo yo va lu mo fo va lu ko ben ma ba ro fo anu ne ta ga ba da ba lo na ga ko va na angwana ka ya ada ya angwana ka ye bi ka ya bi ko amba ro angwana ye ba a ka ni wo fo mo to mo ko be ku wa ya fo angwana ba va da buri ni kina mu ko mo to mo ko ni tuwa ndanga ni sa mo lo me ko o tere ma la ma kama menna mu ga ma kama menna mi bu ya ngata ma ma va na ndo ye ndi ko balu ne mga bone ne mga bone ka va na tari bu ba ye ma la ma kama menna ma ya ni ne tere la ma za ba mo va lu tu me ma na ku bo bia mo ma kama so no bia akama fo akama so no so akama be akama bo bo akama la akama kamamba akama ni akama somuzi akama tan akama mbelemba akama sanan akama lundo akama zamba akama babo bo akama mo akama bondo akama bulu nanga to mavana kwen ndo ali wa bo mama to mo ba lu amba kuwa yamana angwana ni tedin kan be ye be ku na mo akama ye mu kale gu e kan agu fa belembe mo lu ma fa belembe yangwa fa la no mo ni nyama mo ma bon o ku no ka ba ko na ka li wa fu ne mo to mo ta pari so ngama na mo to mo ko ni no ata li wa ba la jonga bon. À travers cette immersion dans la quête de Tira Akueobian, nous avons constaté que le mvet n'est pas qu'une simple forme d'expression artistique. C'est une initiation, un chemin de transformation spirituelle, où chaque apprenti conteur puise dans l'invisible pour devenir le gardien d'un savoir ancestral. Si cette exploration du mvet vous a captivé et éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager vos impressions et à vous abonner pour découvrir d'autres trésors culturels. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de cet univers unique, et à bientôt pour une nouvelle aventure à la découverte des arts et traditions du mvet.